pelu Yesu, le tātou li'i, ma le tātou whaola, mafu anga ua maalayo na tātou poto mai na loifo le nifale, ina ia tātou mafuta whaatasi o le tino keriso, ane ngata fo i lea ina ia wheloa i tātou e awala I lana whionga pa ia. Amen. Ao mai le upo le atua ia te I tātou, I le aso, ma le aso, I le taimi, ma le taimi, so se taimi a tātou te tatala I nai le upo le atua, e avea ma whaamalo si au ia te I tātou o e tali tonu I le atua. Can you say amen? So again, another privilege to be able to come together as the brethren, as the fellowship of believers, so that we can, one, read the Word of God, and number two, allow the Word of God to teach us continuously, so that we can be equipped, amen, that we can be ready as we await the return of our Savior and Lord Jesus Christ. Whapitoa tue, whataro whai ni tai au tatu ainga umalawa wasia si mai, ia mese fo I lato umalawa we o lo whaalongolongo mai, I le ni tai au, ai ole au teita ine tato le tatalo, I ole tato wole a whatasi mau I le upo le atua. Tato tatalo whaataitele lava tamai le ni tai au, fo ma le mata no fie, va aia le susuru, o le lana, le ngaioi o la au, I le savili, o ngaluenga ma ngaioinga ia mātou te whaamau ni ai, o loo mātou au auna I le atua soifua. No mātou atua peo na e whetalai I lau upu pe a mātou vaai I mea umalava na e fōfua ina ma e whaia o le whaamauninga lea o loo iai le atua o loo soifua. O mātou toi poto mai le ni tai au. Tatala lau a fionga no mātou atua a o e whetalai mai e awala I le aoa o mai o lau upu. O lau upu e au ngai ao awai, e ao a iai, e whaatonu ai, e whaapoto ai foi I mātou I lau a mio tonu. Ina ia saunia I mātou mo ngā luenga le lei uma lava. Ta mao le ala leo na mātou whaatai, ta maa whau oi iau auna nei, ue o le a whaalongolongo, so se tasi o lo o maua le a whanoa e whaalongo ai le nei tai au, ia vea lau upu e toma ta wina ai le sabalinga, a mātou whaatalitali I le toia whio mai o Yesu Keriso, lo mātou ali'i, ma lo mātou whaola e ala tuai lo mātou tatalo le ni tai au. Amen and amen. Le tai au le nei, o le whaawa wina, o le tato mata upu e ono, o le Ioane mata upu e ono, o le whaawa wina. O te fia fo I whaelo atu, o le whai wina lea o le mata upu lea e ono, wa vea nei vai yaso o le mata upu e ono, se whaamanu yanga ia te I tātou, mai le whai upu mua, ia lela ua tau mai ai whai upu e fitu skul ma le tasi. Se tasi nei o moli mau a Ioane le apostolo, I lana ia tustusinga I le soifua o lo tātou ali'i whaaola, a o iai o ia I le whonga ele. So I lela abatuai sina toi fo'i tua tina toi tepa I tua le mta upule ono, ina ia malama I tātou I le winga o le mta upulea. So we have finally arrived at the end of chapter 6. So it's taken us a few weeks, but from verses 1 through to verses 71, today is our final day or Sunday, the Lord's Day, where we get to hear what John the Apostle is telling us about the life of Jesus. I le mataupu le ono na tātou wa ai ai mai le whai upu mua e o I le whai upu e se fulu ma le lima, o le wawenga na whai a Yesu I le whawhanga ina o tangata e lima afe. O le wawenga lea lona wha I le tustusinga Ioane, tala whasolopito ma le moli maua Ioane lo tātou ali I whaola. Lena tātou whaalongo ai upu a Yesu whamai ia o tau whaiane I tangata e tā oto, I tele fo I mutia I lea meo na latu tā oto ai lea whamai le whaipua sumatasi o na tango leo Yesu I a reto wa whawhetai o na tufa lea I o na so ai tufa e o na so I e tā oto na tātou I loa ai le matautia o lea vāvenga. A wā o le vāvenga na whaatino ina mai le leai o se mea whamai e lima a reto lua ia ai na whai ai e le atua Yesu lo na alo le vāvenga. O le whaamauninga o Yesu o le alo o le atua. Ma le whaipu suma le ono anga le lua skul ma le tasi o le tā upulanga na tātou wa ai ai le vāvenga.
E whaailoa mai ai o Iesu o le matai o le mea na fofoina. Po mea whaanātura. I lona whaamaluina o le vai ma le matangi, ai savali o ia I lunga o le vai, le vavenga lea maona so. O ina tātou I loai o Iesu, o ia e pule I mea whaanātura. Mai le whai upu e lua sifun ma le lua, o ina tātou wa ai ai loa le tala noanga a Iesu, ma le motu o tangata. Lea na whai uina le tala noanga, lea I le whai upu e whase fulu. Na tala noa ai Iesu, ma whai loa I le motu o tangata, o ia o le areto mai le langu. Tātou wa ai ai loa la ia I le tala noanga, lea Iesu, ma le motu o tangata, na iai fesili a le motu o tangata, wha mai se tasi o lato fesili. Se ase mea mātou te whaia ina ia mātou ngā lulue I ngā luenga a le atua. A wha mai le tali a Iesu I le motu o tangata, o le nei le ngā luenga a le atua, ia o tau wha atua I le aho o le atua. Mai le whai upu e whāsfulu ma le tasi a ngā I le whai upu e 5 ma le iwa, le na whai wina I tatou tā upu le vai aso na te anei. O le tala noanga lea ua maea le tala noanga Iesu ma le motu o tangata. A le tala noanga lea a Iesu ma iutaia. Lea lau tātou iloa a tā ua iutaia I le tala whaasolopito a Iesu o taitai o tangata iutaia. Lea au fariseo o satukaio o taitai o le malu o weba aia mea sauninga Israelu I lea vai taimi. Au I foi le tala noanga le na whaamauni ai a te tātou o upu a Iesu. Manatua, e lua lava vaenga au mai pe whaamamafa Ioane le apostolo o ngā luenga a Iesu. Whaapea foi ma upu a Iesu. Le lai o le te leo le vaenga o le mta upu e ono. I lona whai uina, e tele lava I upu po feta lainga a Iesu. Le laua o tawina I foi tātou So Amen. Yeah. So I just gave a summary of chapter 6, and so we know that chapter 6 has that key miracle of the feeding of the 5,000. We know that Jesus walks on the water from verses 16 to 21. Then we know that there are two major discourses between Jesus and the crowd and Jesus and the Jews. So those are the two discourses that we've understood, that there were questions after questions after questions. But Jesus' response, or the major highlight of his response, is when he proclaims that he is the bread of heaven. He is the bread of life. And we started unpacking that last week. Al verso la lene, o te fia tala noa I le whae wino le mata upu lea. Whae utu wina le mata upu whaepea, ua o ese so'o e toatele. So many disciples walked with him no more. Le la o tātou whaalongo mai le whaipu mua e tau mai le whaipu e 5 ma le iwa, sa toatele tangata. E fōlinga mai fo I e toatele o na so'o sa lato awai. E whamai le au tū a le tai au le nei, ua o ese so'o e toatele. E whaamamawhai nai le whaipu e ono 10 ma le ono, ai tilo I fo e lau tuspa ia, whamai le whaipu e ono 10 ma le ono, talu wai ua o ese isi o na so'o e toatele I tua, ai lei toi whewai I la tō maia. So e aunga le tautalanga po le tala noanga le ni tai au, I le whaamarosi lea, po le a le winga, po le a fo I le mafuanga, o le o ese o so'o e toatele. Ai se aua whaamauina ai e le anganga pa ia I tustusinga Ioane le apostolo, o le a le mafuanga, ua o ese ai so'o e toatele. So today we're going to highlight specifically one of the verses in the final part of this chapter, in verse 66. So if you take a look at verse 66 in your Bible, it says, "From that time many of his disciples went back and walked with him no more." So a few questions are, who were these disciples? Why did they turn back and decide to walk with Jesus no more? Amen. So tawi na toi whaamanatu atu fo I le tātou autu po le autu a Ioane I ana tustusinga. E maua le I le Ioane 2 whai koe tolu 10 ma le tasi. Whamai le whai upu lea a Ioane apostolo. Whamai a ua tu sia ia mea mua ina ia talitonu wai outou
o Iesu o le keriso lava ia. Lona lua, ina ia maua e fo'i le ola I lona suafa o e talitonu. So e lua lava au tu o lo au mai e Ioane. Ina ia whaamalosia I o e le tangata whaitau, ma au le tangata whaitau. I le aunga atoa o lana au mainga o le tala whaasolopito e winga I le ali'i whaaola. Whamai vaenga I e lua, mua, e whaitau ina e tātou le tusi le nei, ina ia talitonu I tātou, o Iesu o le keriso lava ia, o ia o le alo o le atua. Lua, ma ia maua fo I e tātou le ola, I lona suafa, e whai tātou te talitonu. So e moni ma wha maoni fo I upu nei, mo tātou. Lua fes furumaleiva, o lo wha maonia lava upu nei, e le I suia, upu nei a le awhionga pa ia a le atua. Pe a tātou whai tau, a o o mai le upu a le atua. Ina ia tali tonu I tātou o Iesu lava o le keriso. E le I suia le atua. Pa mai le awhionga pa ia le atua o ana nafi o le aso e o lava I le wha o vau. O le Iesu lava lea o lo o launga ina I le aso ma le aso. Le Iesu lava lea o lo o ina e le upu a le atua. Amen. So this is just referring back to the main verse that becomes the anchor of John's gospel, or his recollection of the gospel about Jesus Christ. And it's this verse here. One, that this whole book, or even we can say that the whole Bible was written so that it can so that we may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. And two, that when we believe in his name, we shall have life. And now that we know that that life is eternal life. Amen? So, o le tae ala le nei, su e mai lau tusi whaatasi mao. I le Ioane lea mata a poeono, pei poeono sfulu, se I o I le whai poe fitu sfulu matasi. O le a tātou whaitawina whaatasi, I le nei tae au whaamoi. A maua lau tusi, whaitau mai whaatasi mao whaamoi whaitau mai mo whai poeono sfulu, whaangata mai whai poeono sfulu ma le ono. We're going to first read verse 60 through to 66. So we'll read first in Samoan and then we will read in English. Maua lau tusi, tato whaitau, ia. O ai ea se na te mawhaia o na whaarongonongo I ai. O sila fia I Iesu I lona lava fina ngaro, ua mui o na so I le nā mea. O na whetalai atu ai lea o ia te I lātou. Tau te tausu ai ea I le nā mea. Pe whape whea pe a o toba ai atu I le atari o le tangata, o alua e ia I le mea sa ia I ana mua. O le anganga lea e tupu ai le ola. E le au ngā le tino I se mea. O upo o te whai atu I ate o tau. O le anganga ia, o le ola fo ia. Pei tae o isi o tau e le tali tonu lava. O wā o sila fia e Iesu talu lava le amatanga. O isi o e na le tali tonu. Ma le tasi late whaalataina o ia. Weia whetalai atu fo I. O le mea lea na o whai atu ai I ate o tau. E le mawhai e se tasi o na sau I atea. Pe a le fua I nā tuai I atea e lo tama. Tai lava, can we read in English please? Ia. Who can accept it? Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you? Then will you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit brings life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are they are full of the Spirit and life. Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them would not believe and they would betray him. He went on to say, "This is why I told you that now you are not to me unless the Father has been with you." From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Amen.
O le mata koe ono, o te fia au mai ele upulea a so'o. So'o, ona o le whai upulewa vea ma wha mafa tātou le tai aone, ni whai koe ono spumale ono, wha mai talu wai o ese o ona so'o e toatele i tua. O le upule i le lona whaaperatani, o le disciple le sauma le upu wha e lengi e winga, o le tangata na te aoa oina, ma muli muli i aoa onga a Yesu. Sa ata ua lo le tangata lea ua wha Samoa ina le Samoa o le so'o, e mai le upu whaapalangi o le disciple, e sauma le upu e lengi e winga, o le tangata aoa oina, ma muli muli i aoa onga a Yesu. So le la o tato i loa, le winga o le so'o, o le tangata e nofo i lalo o aoa onga uma a Yesu, ma muli muli tai, ma ola ai i aoa onga a Yesu. So a ta ua lo le upu le so'o pe o le ata le na e tū mai o tato mafufau. O te fia foi ai au mai le upu le so'o i lona winga wha Samoa. Na tau nele upu wha Samoa leo le so'o. Masani ano wha alonga i santa mai, e so'o uma e lona tama. Pe so'o uma e lona tina. So au mai e se winga tau lata mai. Au mai e o tato mafufau. Okay, o le winga o le so'o. E pe e fōlinga mai. E so'o le tangata lea i se isi tangata. So e tai whapea nafo i la se winga lata mai lava. I le winga o le upu leo le so'o. So a tatou tilo la ia fionga pa ia le tua, se fulu ma le lua so'o alu tatou wali I whaula. Ai le la o tatou malama I le winga tonu a le upu. Whamei o tangata e nofo I lalo o se aoa onga, ma muli tai, ma oa oina, ma olai. I aoa onga le tangata lea wa vea mo latou tai? So peo se le winga na o le upu. Another word I want to highlight today is the word disciple, which comes from the Greek word, which means a learner or a follower. Okay, so the Greek word for disciple means a learner or a follower of doctrine or teaching. So now we know that there were 12 disciples, and now that specific word disciple means to sit down and to learn and to take on the teachings of Jesus Christ. So those 12 disciples that we've come to know as disciples, we now can confirm that they sat under the teachings of Jesus, they learned his teachings, they lived by those teachings. E mawhai fo I lau no whaapea I le neita e au, o tātou o malawa o e tali tonu, I le suafa po le ali whaola o Yesu, wa apea o mai tātou, ona o lona maliu, maso, E vea I tātou mai o wa tau wha so'o ina I tātou, ona o lo tātou ali whaola. So, o te whia au mai e le upule nā, a wale upule nā e pe a vea mawhai le tai au le nei. So that's going to be a key word for us today, is the word disciple. So a disciple is to sit under, is to learn, is to every single teaching of Jesus, that this disciple will take on those teachings and live by those teachings. Ai o te whia au mai ala, ona la, whamai le tato au tu, ua ese so'o e toatele. Whamai le whai koe ono se fulu, tilo tato le whai koe ono se fulu, whamai ua whaalongo iai, isi ona so'o e toatele. Ona whaapea I leo I lato, o le upu whaingatale na, o ai se na te mawhaia ona whaalongo iai. E whaatatau le whai upu e ono se fulu, a ngai le tato mata upu le vai aso na te anei. Mana tua le tato mata upu le vai aso na te anei, wha mai upu e Yesu ia iutaia, o au le a reto na luifo mai le langi, pe a ai se tasi le nei a reto, o na ola I lea o ia e whaavavau. Wha mai le si upu e Yesu ia iutaia, o le ai I lo utino mainu I lo utoto, wa ia te ia le ola e whaavavau. O upu a lea li I whaola, o upu ia na whai mai ei, e na whaalongolongo I lalo I fulwha I koe ono se fulu, o le upu whainga tā. Ona, wha mai le whaalongo tangata, e lea mawhai o na aise tasi I le tino o le tangata, lea mawhai o na inu I le toto o le tangata. Ai lea o tātou I loa nei,
o le mea lea o lo feta laima ia Yesu e ala I le taliaina o le areto ma le inu I lona toto. O le e taliaina o ia. O le e talitonu ma whaatuatua ia te ia. Pil whaamala maina nā le vai aso na te anei Ai lela o mai le tai aule nei, wha mai le whai koe ono sfulu, o whaalongo ai isi o ona so e toatele, ona whaapea I leo I lātou, o le upu whainga tāle nā, o ai ea se na te mawhaia, ona whaalongo I ai. Ba ai ifo le whai koe ono sfulu ma le wha mai Yesu, peitai o isi o outou, e le tali tonu lava. So whaalongo, wha mai upu Yesu, peitai o isi o outou, e le tali tonu lava. A wā ua sila fia I Yesu, talu lava le amatanga o isi o e na le tali tonu. E o lava la, wha mai le whai unga whai puna, ma le tasi na te whaalataina o ia. Le lau tatu I loa o ai, o Utah, le Sekra. E o lava le soo na muli a Yesu. Na sila fia Yesu. Ono spul male ono lera wa be ma upu fa autua tātou. Talu wai, ua ese isi ona so e o tele I tua, ai lei so e whio wai I lātou maia. So o ila, e tu mai ese vesili, o ai la so o ia. So ina ia whaamanino la mō tātou le tai aule nei, se I tato tilo, I le mta upu atoa le ono, e au mai e se ata whaata atia mō tātou. O ai tonu lava o whaasino tonu I ai so o nei ua o ese. Amen? So this morning we are going to look at chapter 6, and we're going to understand that the definition of disciple is someone that sits under a teaching and the doctrine of Jesus Christ, and they live by them. But our title says that many disciples decide to walk away. Verse 66 says that from that time many of his disciples went back and walked with him no more. The question is, so who are these disciples? The question is, who are the disciples that decide to walk away? Amen? So e ta'u mai la ia te tātou le ta'upu lava e ono. Fōlinga po ata le tangata. Lea ua o ese. Se tato wa ai. O le manatu mua, o le so'o ua tu ua le muli ya Yesu. The first part of our sermon today is that we are going to look at a defector disciple. The meaning of the word defector is someone who abandons. So everyone knows the meaning of the word abandon? So we're going to look at a disciple that abandons their belief in Jesus. And it's all captured in chapter 6. So la tato tino la le mta upue ono. I fōlinga po ata o le so o le tala noma I le moli mawa Ioane Nai pi o le si fo I meo te fia au mai le tai au le nei. E fōlinga mai o se whaanoanoanga. O se whaanoanoanga I lo tato ali I whaaola. I le whianga iai ma le tangata. Okay, se tato tilo. So eno tusi whaamole I le amatanga lava o le mata upue ono. O le vaaina mua o le tangata watu ua po le so watu ua le muli ya Yesu. Tato te mau I whaipue lua. Mana tua fo ele tala I le whangaina o le motu o tangata. Se whai tau mai whaipue lua whaamole. Ia, ona muli atu lea ia te ia le motu o tangata toatele. Awa na lato mata I ona whaelonga sa whaia I e na mamai. O le whaelonga mua o le so e tu ua lea I whaula. O le tangata lea e muli I le motu o tangata. Mana tua o tangata nei na lato tilo au ia Yesu I lana laluenga whatalai. Whamei o I le mta upe ono. Wa atoa nei le se furu ma le lua masina. Talu ona whaia le ngaluenga whaata lai a Yesu. A o iaila o ia I Galileia. Whamei wa mata ona tō sina mai tangata I lana ngaluenga whai. Lana ngaluenga lea o le whaamalo ina o mai. O le toe whaatutuina o e ua oti. O nisi nei o ngaluenga na ia whaia. Ai whamei wa mata ona tatai mai ai.
le motu o tangata. Lona winga, o le ata o le tangata mua e nā ona muli a e toe alu ese, e tōsina mai o ia, i le motu o tangata po le toatele o tangata. Lona lua, e maua lava e whaipue lua, whamai, a wana lato mata i ona whaailonga, sa whaia i e na mamai. O lesi winga le tangata leo le so e muli ai toi alu ese, e nā ona fia wa ai i whailonga. O le ata la o lo au mai ele mtau koe ono o tangata na tō sina mai ona le to atele o tangata na o mai. Ai le ngata koe lea, nā ona o mai e mata. Nā ona o mai i le fia wa ai i whailonga. Ma vāvenga. O le winga luna tolu, e maua i le whai koe spulu pā ma le spulu ma le lima. Tato whai tau mai whaatasi whai upuna e lua. Ia, wai loa i e tangata le whailonga na whaia Iesu. O na whaapea leo i lato. E moni, o lea lava perofeta le nei. O lea mariu mai i le lalolani. O sila fia foi e Iesu. O le ao mai i lato e pue ia te ia. Ina ia lato whaia o ia matupu. O na toe mariu ese ai lea o ia e to atasi i le maunga. Ina ua mai ale whaatino ino le vāwenga i whanga ino le lima afe. Whamai, le na tato i loa mai le tala Whamai ona, mana na o role o tangata e whaatupu Iesu E whai o ia mo lato tupu. I lo lato manatu, ma lo lato whapea i fo. Ina ia avea o ia ma lato taitai. Ina ia awali to i taitai, e pule anga Roma leo lo iai i lato. Ai sila fia le atua ngano tangata nei O wa tato i lo me le Ioane lua, whaipua lua sfuma le tolu. Ma le tua whaipuna, o Iesu, e le i whaalango o ia te i lato. A wā wana sila fia tangata umalama. E sila fia Iesu, loto tai to atasi o tangata. E o fo i la le taimi lea. Ina wa maea le whaatino ina le mawenga matautia. Lima afe tangata, lua se pulu manutupu lua sefulu mantupu afe tangata au whai ai matina matamaitu. A e mawhau ia i le matautia o le nawawenga. A le lau tatu ilo, whamai ona lato o mai le mawhaapea, ina ia lato pue ia te ia, ina ia lato whaia o ia matupu. Peo le lato naunau ta inga ina ia pule no lato O i le manatu le alo na tolu, o le manatu o le winga o le soo lea, o le manatu e elo na manatu whaapito le manatu wha le tangata lava ia, le pe tau au mai i le winga o tangata nei. O le lona wha e maua le whaipue sfuluma le ono anga i lua sfuluma le tasi, o i le tatou te wha ai e le wā venga na whaatino ina e Iesu, ina ua savali o i lunga le vai, ma lato ma futa i mauna soo. I le wā venga lea, i le moli maua mātaio, ina ua maea o na savali Iesu lunga le vai, ma ua toe whailoa i mauna soo i le isi i tua le vai, whamai e iei le mea na whaatino ina e o na soo. Whamai le whaipue tolu suma le tolu le mātaio suma le wha, o na o mai e lea o e nei le waa, o na soo ia, ua i fo mai a te ia, ua whapea mai e moni o e lava, o le alo, o le atua. O le si vaenga tātou te ilo, e le winga o le soo moni. O le winga o le soo moni e tapuai. E tapuai o ia i le ali. Ai le ai ma se vaenga i le matau pue ono, tātou te va ai le o la tapuai o tangata nei. Le motu o tangata, mataitai o iutaia E le ai so latu anganga tapuai i le ali. O le sila winga le na, o le soo e alu ese, ai le toi muli ya Iesu. Ai pue lusu malvalu e mau le si winga, po le winga o le soo e tu ua le muli ya Iesu. Whamai le whaipue luas fu malvalu, o le ao whaita wina. Whamai le motu o tangata ya Iesu, ma le lato fesili. O na whapea mai le o lato ia te ia, se ase mea mātou te whaia, ina ia mātou ngā lulue, i ngā luenga a le atua. O le winga o fesili le na fesili, ai le motu o tangata, ina ia lato maua le pule, po le malo si anga, na whaatino ina ai e Iesu vāvenga. Amen. Mana tua foi o fai pue luas fulma leono fa mai la to
Pena e tau nuu, pena e maliu mai e ana whea. Ai whai atu tali a Yesu. Na o tau wa ai whai longa ma e moni o te whai atu i atu o tau. E le isa ili mai o tau i atu au awana o tau wa ai whai longa. Ai peitai o tau a ai a rito. O tau ma ona a, le tali le a Yesu e hilo ai. Le o le winga ko ngā tau o mai na ia o tau wa ai whai longa ma tau a ai ma tau ma ona a. Ai le o le nganga moni na ia te o tau. Wha mai lori sili e tangata. Se ala se mea mātou te whaia, ina ia mātou whaia i langa luenga ia Yesu. O le winga lona le maul whai pua luas fuma le vali lue te fia mai a. Ua manao i lātou le pule po le mālosi lea ia Yesu. Le ia whaia i pēi lātou, wāwenga. Le si winga lea o le so e mutala na muli ia Yesu. Whai pua tolu suma lima ma le tolu suma le ono. O le si winga wa aia tātou te maua i mata upo e ono, e le aise loto mafuta i le ali. Whamai le tolu suma lima, si tātou whai tau whātasi mai whamolmole, tolu suma lima ma le tolu suma le ono. Ia, o whetala i atu Yesu i a te ilato, o a unei le a reto o le ona, o le sau i a te a, e le la ina lava ia, o le whaatua tua fo i a te a, e le toe fia inu lava ia. A ua o whai atu i ate o tō, ua o tō wa ai mai a te au, ai tō te lei whaatua tua mai lava. O le winga lea o le tangata e le fia mafuta i le ia. O lesi la winga po lesi wa ainga lea i le tangata po le soe e muli o le ua lea o le soifua muli. E le aise fia mafuta i le ali. Numero fatasi. Fatasi nā tau te whai tau ai le mui a. Whamai whai puna fatasi. Ona mui ai lea ia te ia o yuta ia. A wā ua whetala i atu ia. O a ule a reto. Wā luifo mai le gangi. Mana tua le tatu te tala noa i le so. O le winga o le upu so o le tangata e nofo i lalo le awa onga. Mai hola i le o langa o lana taitai. Le lau tatu i noa o Yesu. Le whaata inga sili mō tangata uma. Ai whamai whai pue whasu matasi, whamai wa mui ia te ia iu teia. O lesi la winga o le whōlinga o le tangata e muli ai toi aru ese. Tangata mui. O le tangata e whaatu ese i le mea moni. So le whainga tālea o le tūlanga le iei tangata nei. O wāna lato whaalongo ia Yesu. Whitalai Yesu, o au o le a reto ua luifo mai le lani, ai whamai le lato tali, mui. So e whaatu ese i lato, i le upu moni lai whaalongo i ai. O lesi winga leo le tangata e tuua le muli, ia Yesu, pe o le tangata e le o se soo moni. Ma le mea muli, na tātou maua mai le vai aso na te ane, whai pue lima sfuna le lua, whamai ona whewhina wai leo iutaia, ua whape ane, e mawhai whape whea e le nei tangata, ona au mai ono na tino, ia te tātou, te ai. O le winga muli lea, o te whia au mai e le tai au le nei, i le winga o le soo e le toe muli pe mutalana muli pe tiai, lona o lana muli. O le tangata na te le tali aina le a reto mai le langi. Po le tangata e te ena le whaaonatanga. So ole ata whaata atia le na o au mai nei le mata upoe ono. Na lela o tātou iloa, e tau nuu mai le whai upoe ono se fulu, o na whaapene au so e toatele, o le upu whaingatā le nā. Lela o tātou malama, ole ata lea o le soo le tala noa mai e leo soo se fulu ma le lua, ai o le motu o tangata na whaapea mai, o mātou te muli a Yesu, ai mata i le ata le na o mai e Ioane i ana tustusinga, tātou te iloa ai, e te lei o le esenga o le soo e nofo i lalo le awa onga ma muli i ala o le alii whaola, ma le soo na o na mata. Pe na o na muli, pe o le tato whaita wai, na manao i le pule po le malo sianga mai a Yesu, po le soo fo i
e le aise loto e fia mafuta I le alii, o le so e whaese I le mea moni, peo vaenga ia o le ata le whaata atia mai, ele mata upu lava lea. E tau mai e ata I tātou, le mafu angale na whapea I Yesu, tau te tū tausu ai ea I le nei mea. Le mau e whaipoe ono su matasi. Ino o sila fia Yesu le upu tangata whamai tangata, se whainga tā te lele nā mea o whai mai a Yesu. Ona, o lo I ate I la tau le loto lea. There's some characteristics of a defector disciple that is in chapter 6. Because when we read verse 60, one of their objections to Jesus is that they say, this is a hard saying, who can understand it? But chapter 6 actually describes for us the type of disciple that will turn away. So it's not talking about one of the 12. It's not talking about the true believers, but it gives us a sense of, John writes for us in chapter 6, some of the characteristics of the disciple that is a defector, or a disciple that will abandon Jesus and following him. And we find them in these verses. One of the ones is that, one of the characteristics is that this disciple will always be drawn to a crowd. They want to be a part of the big things. The second thing is that we find in verse 2 that they were only interested in the signs and the miracles. They just wanted to see the signs and miracles. It was nothing to do about Jesus. In verse 14 to 15, they had a selfish pledge to Jesus. They said in verse, we can find in verse 14, they say they wanted to make him king. So in verses 14, this is truly the prophet who has come into the world. Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again. So he knew the motives in their hearts. Their motives were all selfish. It was selfish ambition. Verses 16 to 21, we see that Jesus walks on the water. And in Matthew's recollection of this miracle, when the disciples see him walking on the water, and when they arrive on the shore, the disciples' response to Jesus is that they worship him. Nowhere in chapter 6 do we find that the people or the Jews worship Jesus. So the other definition or a characteristic of a defector is that they do not worship the Lord. Another one we find is in verse 28. They wanted the power. Because in verse 28 we find that they asked Jesus, they said, Jesus, what shall we do that we may work the works of God? They were actually asking him, we want the power that you have to perform the miracles that you perform. So they weren't necessarily asking for Jesus, but they were asking so that they could do what he does. So they wanted the power. See the difference? So that's a characteristic or a description of a disciple or a defector. Another one is found in 35, 36. They did not want a relationship with Jesus. When we see in 35 and 36, Jesus says, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. He who believes in me shall never thirst. But I said to you that you have seen me, and yet you do not believe. Another characteristic of a defector. Verses 41, they deny the truth because the Jews complained. That's another characteristic. Jesus is talking truth. He presents himself as I am the bread of God. I am the bread from heaven. I am the bread of life. He is talking truth. But what do the Jews do? They complain. They murmur. They grumble. Again, it's a sign that they deny the truth. And that's another example of a characteristic of a defector or a disciple that abandons Jesus. And the last one is that they deny salvation, that he is the bread of life. Because in verse 52, this is what we learned last week. The Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? They were thinking materialistically, they were thinking of the physical,
But Jesus was talking about them taking him in, accepting him into their hearts, receiving him. Amen. So this is just a list that I wanted to bring today, because that's why we find in verse 66, from that time, many of his disciples went back and followed him no more. Now, if you see the letter like my tato, I say, no, I say, so only. I la ile tato toeva ava ailim ta upeonu, o lo fata atia maya te tato, se ata e winga, e winga ile so e muli, ai toia ese Yo se fa no ngale ya te tato, pe tato va aia ile lisilia, ma le whenga ia yo Yesu, ma le tangata. Can you say amen? Amen. Tato ngai oila ngai la ile manatu lona lua, wala manatu lona lua e mawale faipu e ono sumatasi ana ile ono sfuma le ono a mawala o tusi fa mole tato faita fata si mai fai upune e fia mawa se mata se manatu lona lua o le tato langa o sila fia Yesu ia Sila fia Yesu lona finalo o so le na mea ona fetsa la ia tua idea o ia te inato. So te tau sua ia ile na e whape whea pea o tau wa ai atu ile atali o le tangata. Wa ia i mea sai. Ia ia na mua. O le anganga lea e tupu ai le ola. I lea ngā le tino i se mea. O upu o te whai atu iate o tau. O le anganga ia. O le ola po ia. Peitai o isi o tau e le tali tonu lava, o wā o sila fia Yesu talu lava le amatanga, o isi o e na le tali tonu, ma le tasi na te whaalataina o ia. Wa ia whetalai atu foi, o le mea leana o whai atu ai ate o tau, e le ma whai e se tasi o na sauri atia, e a le fua ina atu ai ate ia e loko sama, ono ono, taluai o ese isi o na so e toatele i tua, ai lei toi whiwai maia. Michaela, if you can read 61 through to 63. Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life." Amen. O le whaipule na tato whaitawina, o le tani atu a Yesu i le whisili a so o nei whamai so o le upu whainga tale na mea o ai ea se na te mawhai o na whaalongo iai, e whamai le upu a Yesu i whaipue ono sumatasi. Wa sila fia Yesu i lona lava fina ngalo, wa mui o na so i le na mea o na whetala ia tu lea o ia te i lato. Tau te tau su ai ea i le na mea. O le mea matanga o fia lo tatu a li i whaola, e le i whewhele tau tala le i whaola, e tali atu ai tangata. Amen. Whamai le tali a le i whaola, whamai tau te tau su ai ea i le na mea. Whamai whai koe ono sumailua, pe wha pe whea pe au tau wa ai atu i le atali o le tangata, o alu wa e ia i le mea sa iai ana mua. O le upo Yesu na tu ina atu i le tangata, whamai e mawhai lava o nā alu wa e le atali o le tangata i le mea sa iai o ia ana mua. O lai tali atu Yesu i le tangata, e tau su wai o no lana whetalainga o au nei o le a reto o le ola, ai se ai mainu i lau tino ma lau toto e maua e ia le ola e wha vavau. Ai whamai le tali e tangata o le upu whainga tā. Ai whamai le tali e Yesu, pe whape whela pe au tova ai mai, le a o alu, a e le mea nau iaia na mua a wai ma whai e le ali wha ola. I lona i tua e ma whai e ia. Ai mā nei le tali Yesu na wha o maila na tali atu, wha mai le whai koe ono sumatonu, o le anganga lea e tupu ai le ola, e lea o ngā le tino i se mea o upo o te whai atu ia te o tō, o le anganga ia
o le ola fo'i ia. O le ale aunga ato le tali a Iesu. O upu o mai e whetala a Iesu. O upu I la le anganga. O upu le anganga. Can you say amen? Fa mai Iesu ya niko temo I le Ioane tolu fai poe ono. Fa mai o le wa whanau mai la le tino. O le tino lea. O le wa whanau mai fo'i le anganga. O le anganga lea. O upu o mai e tala noa I Iesu I tangata nei, I le motu o tangata, I le au iu taia, o upu o le anganga. Fa mai Iesu, fa mai o le anganga le e tupu ai le ola, e le au ngā le tino I se mea. E leo tala noa Iesu e whaatatau I le tino. O leo wha mautu le manatu, o lo tala noa o ia, I o lato anganga. Fa mai whai ua whai poe ono sumatolu, o upu o te whai atu wai, yate o tou, o le anganga ia. Fa mai o le ola fo I ia. O te tali tonu fo I e mawhai I le aso nei O le upo le atua, o le upo le anganga. O le upo e ola ai, o tatu anganga. Amen. Ai fa mai le manaia le whata oto na tali atu ai Iesu I le moto tangata I le mātaio. Se isu e tato tusi wha mone le mātaio na esfuma le tolu. O le whata oto I le whatu na pau I le awala. Na whaamatala lea I Iesu le whata oto lea I le motu o tangata. Ai tato wa ai ai le tali atua Iesu I lana tala noanga malana au soo. Se tino I fulfai po sfulma le valuanga I le lua sfulma le tolu. A maua lau tusi wha mole tato whai tau wha atasi. O le nei I ia, o le nei, nā whaalongolongo mai ia o tau I le whaata oto I le tangata lulu saito. A whaalongo se tasi I le upu o le malo, ai le langona. O nā luane ai lea o le ua leanga, ua whao le mea sa lulu wina I lona loto. O le mea lea sa lulu wina I le awala. A o le mea sa lulu wina I le mea papa, o le tangata lea ua whaalongo I le upu, o na talia loa lea male fia fia. A ua le aini aa ia te ia, ua whaale tu mauia, a wape a tupu le puapuanga, po ole sa wanga ona o le upu, o na tausu wai loa lea oia. O le mea sa lulu wina I le vau tui tui, o ia lea ua whaalongo I le upu, a o le loto popole I mea a le nei lalolani, ma le pepelo o le oa ua wheti na ina ai le upu, o na le fua mai lava lea. A o le mea sa lulu wina I le ele lei, o ia lea ua whaalongo I le upu, ma la mona ai, ua fua mai lava ia, e ta I se lau I nisi, e ta I yono ma fulu I nisi, e ta I tolu ma fulu foi I nisi. Amen. Le upu leo tala noa I Iesu I le mata upo tātou le tai au le nei. Fa mai o le anganga o le anganga e ola hai. Ai fa mai Iesu I lona au soo o le tala lea I le tangata lulu saito. O le whata oto na tau watu e Iesu I le motu a tangata. Ai fa mai ia ona au soo. Iesu se fa matala mai ale winga o le whata oto. O le mafuanga o te fia au mai I le neitai au, a wā o le tāua o le upu. Amen? O le tāua o le upu, a wā na whamai le motu tangata, po o soo ia ua le toe muli muli, whamai e whainga tātele ia te I mātou, le upu le tala noa mai a Iesu o au o le areto o le ola. A whamai Iesu I lana tali a mātaio, a I le au so I le tusia mātaio, whamai a whaalongo se tasi le upo le malo, ai le langona, wha mai o le whaatusa lea o le whatu na luluwina I lona loto, a ua luluwina I le awala. Amen? Wha mai o le mea sa luluwina I le mea papa, o le tangata lea o whaalongo I le upu, o na talia loa lea ma le fia fia, ai wha mai wa le aini o naa, wa whaale tu mauia, a wape a tupu le puapua ngā po le sawanga ona o le upu.
Ona alea, ona tau suwai loa lea o ia. O lesi loto le iai whamai, o le mea sa luluina I le vau tui tui. O ia lea ua whaalongo I le upu, le tala noa mai ai Yesu I le upu a. Whamai a o le loto popole I mea le nei lalolangi, ma le pepelo o le oa e fetina ina ai le upu, o na le fua mai lea. Ale vaenga no na wha, o le ele pa ua I le fatu a, whamai a le mea sa luluina I le ele lei, o ia le sa whaalongo I le upu, ma ua langona ai, ua fua mai lava ia, e tai se lau inisi, e tai ono ngā fulu inisi, e tai tonu ngā fulu inisi. Ilau ia loa, ele se senga pe, ma whaiona mai se ata o le se senga o soo. O soo e whaalongo I le upu. Au le soo le te tau na whaamalosi e tātou le tai ale nei. Ia e vei tātou o le soo e o tātou loto o le ele le lei. Ia pa ua ele upu, o le fatu. Ina ia pa ua ele upu ma ia fua mai, tai selau, tai iona ma fulu inisi, tai tolu ma fulu inisi. The second part of our sermon today that I just want to bring forward is from 61 to 66. And I want to highlight for us verse 63. Everyone see verse 63? If we can read that together, it is the Spirit, Ia. Oh, 63 in your Bible, sorry. Ia. Okay, so it's the Spirit that gives life. And I just want to highlight the fact that Jesus responding back to the defectors, because the defectors are saying, this is a hard saying. Jesus, you're saying that you are the bread of life, that we have to eat your flesh and drink your blood. And they're saying, this is hard. And Jesus' response was, does it offend you? And I like the fact that Jesus doesn't even care that he offends them, because he says, well, you know, what then if you should see the Son of Man ascend where he was before? So he's saying, I can go back to heaven right now. I can return to where I was before. But then Jesus actually specifically tells them that it is the Spirit. In 63 he says, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. So the defectors or the disciples that were complaining, they were saying, this is hard. But Jesus is saying, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The word that I speak to you are spirit. So that's why I just wanted to highlight in the second part here that the words that Jesus are talking about, that he's encouraging them with, are the words of the Spirit. The highlighted text that I gave the Samoan readers is in Matthew 13, and it talks about the seed, and the seed is the example of the word. It says that when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. 20. But he who received the seed on stony places, this is one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet, in 21 it says, he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Here's a third part. Now he who received the seed, remember we're talking about the word, among the thorns, he is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches chokes the word, and he becomes unfruitful. But this is the fourth one that I want to encourage all of us to be. 23. But he who received the seed on the good ground is he who hears the word and understands it. Amen. Amen. He who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, 60, and some 30. So it is the Spirit that gives life. Amen. 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 So le lango tino tātou I le so ona monguli e alu ese le lango malamalama tātou me matau koe ono ia winga ese o le alaina alu ese alaina le tu mau. So we've looked at the defector or the disciples that leave or that abandon Jesus,
and we can see the characteristics throughout chapter 6. We then understand that Jesus is talking about that it's the Spirit that gives life. Le lau tātou malama fo'i, o le anganga, o le ola, lava, ia. Amen? O le mitaupula le la tātou anga iai. O le so'omoni. Si tātou whai taula, i le whai pueono suma fitu, whaangata mai wha mole mole, i le whai upu ono se funu male iwa. Ono fitu, ono valu, ono iwa, a maua lau tusi tātou whai tau. Ia, ona whapea tu leo Iesu i le toa funu male toa lua. Pe tau te fia o ese foi. Ona tali mai leo Simona pe teru i a teia. Lea li ie, ama tau o ea i a te ai. O i a te oe upu le ola e whawawau. Ua mātou tali tonu, waua mātou i roa. O oe o le ke riso, o le alo, o le atua. Soifua. Amen. Amen. Anu, can you read 67, 68, and 69, please? This is a beautiful verse. You do not want to move too, do you? Jesus asked 12. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the only one of God. Amen. Amen. Whai poe ono sfuma le fitu. Whamai upo Iesu, ona whaapea tu leo Iesu, i le toa se fulu ma le toa lua. Pe taute fia o ese fo. Pe taute fia o ese fo. No tilo tilo atu Iesu, tali tonu au tilo tilo Iesu, i le whai poe ono sfuma le ono whamai ua oe ese isi o na soo e toa tele. Pa ai atu Iesu, wa mata o na o ese. Ai whamai e le toa i titi, whamai e toa tele. Au tilo tilo la Iesu i le ngai o inga lea. Ina ua uma o na tala noa atu whamai e tōsina mai le tamaa. Ona tua e tele fesili na tali atua i le moto tangata. Whape atu o o le a reto le ola. O lato uma e awina mai le tamaa i le aisesi o te tulia. O te talia. O o le a reto le ola. O se ai lau tino. O se inu lau toto. E ola o ia e whaavavau. Ai wa ai atu Iesu, ona o ese ai lea o na soo toa tele. Al fesili o no suma fitu, pea se fesili wha noa noa Ai wa ai le fesili o no suma fitu, wha mai le fesili a Iesu, ona wha pea atu lea Iesu i le toa se fulu ma le toa lua. A tonu e umano ese tangata, e wha liwa tu Iesu. Koe ako sfulu lua tangata le tutoia. Whamaila na pesili, pe tau te fia o ese foi. Ona tua o Iesu na te sila fia mea uma. Aula na pesili pe tau te fia o ese foi. Probably one of the saddest questions in the whole of the Bible. When Jesus standing there, and in verse 66, it says, from that time many of his disciples went back and walked with him no more. I can imagine Jesus standing there. He is the Son of God, and he's seeing everyone starting to leave. And then he asks the saddest question of all. In 67, he says, then Jesus said to the 12, do you also want to go away? Hey. If you think about it, he's sharing with them his heart. He's saying, I am the bread of heaven. I am the bread of God. He who eats my flesh and drinks my blood shall have eternal life. He is extending every single bit of him. He's told them that his flesh and his blood is the sign of the cross. He is going to die for them. But what happens? They leave. Then he turns to the 12 that are left. Just 12. And he says, do you also want to go? Amen.
just pea tatou vaavai e aha. E o le atua, wa fio mai, le o tino tangata. E fesili, pe tō te fio e se fo. O le anganga o le tatou whaola a. Ai mana e o le tali e maua le whaipoe ono spulu ma le vanu. O le tali la lea, o le tali o le so o moni. Leo tatou tilo tilo i le so o na tuua le muli muli a. Nena tatou va ai le tali a le so o na le manao e nofo i lalo o le awa onga a Yesu. Le tali a le so o na le fiaola i lalo o le soifuanga o le taitai o le tatou ali i faola. Fa mai le tali a le so o moni, fa mai le whaipoe ono sumalvalu, o na tali mai leo Simona Peteru ia te ia. Neri e, a mato o ea ia te ai, o ia te oe upu o le ola e maavavau. 69, ua mato tali tonu, ma ua mato i loa, o oe o le keriso, o le alo, o le atua, soifua. Le tali a le soo moni. Amen. Mai le mano ma mano o soo na o ese. Le toa sfulu ma le toa lua lea na no nofo. Fesili Yesu. Famaya, pe to te fio ese foi. Fa mai le tali a le soo moni mua mua. Ma to te oe ia te ai olo ia te oe upu o le ola e whaavavau. Ta mamati nā le au whātua le nei tai au. Le tali nā e tali e tātou a. Wai ea tātou o iai. O lo e lo tātou whaola. Upu o le ola e whaavavau. Sai le atua le loko, sai le amatanga le loko, o le atua foi le loko. E ale wingo le loko, o le upu. Fere upu, aleluia. Amen. E le tau watu e se tangata ia te oe, o loo ia te oe. Pa mai le tusi a Roma, le Roma le se e iwa, Roma sfulu fai pue iwa ma sfulu. Fa mai a fai te tau tino i lo uto le ali o Yesu, ma tali tonu i lo loto, o toe whaatu ina mai o ia le atua na ie uoti, fa mai e whao lai nai oe. Fa mai awa le loto e tali tonu ai e o mai ai le ami o tonu, au le ngutu e tau tino ai, e o mai ai le ola. A tatou e ia te ai. Uso mo tua whawhine, e le ai ma sesi tatou sulfa ina wa vei tatou, ma so o moni. O te tali tonu. Tatou umalawa o whaamalo sine ia vei tatou ma so o moni. Awane i maua tatou le lisi mua mua a. Aia maua tatou le tali atu ai. Le ai Yesu, oi ea matou o i ai olo ia te oi umpo le ola e whaamavau. Ma lona lua, whamai ea, ua matou tali tonu, ua matou i loa, o oe o le keriso, o le alo, o le atua soifua. Amen. Amen. Le tali na, e tali atu ai tātou, i le tai au, le nei. Le tali e Simona Peteru, o ia te oe upu o le ola e whaavavau. O lo tala no Peteru e whaatatau i le ola e whaavavau. Lona lua whamai o matou tali tonu, o oe o le keriso. O lo whamamafa mei le tali a Simona Peteru, whamarosi mei fo i ate i tātou le tai au le nei, le tangata tali tonu. Whamai a Yesu le tali fesilia tangata, whamai le fesilia tangata, sa e sa matou ngaluenga, a whamai le tali a Yesu, o la o tau ngaluenga, ia o tau whaatua tua, pe ia o tau tali tonu. Amen. 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 A true disciple is found in 68. Because Jesus asks the question when he sees that the many of his disciples and followers decide to turn away. But in 67, Jesus asks the 12. He says, do you also want to go away? The saddest question. But the beautiful response that Simon Peter gives us, and this is the response that I want us to be encouraged by. Peter says in 68, Lord, to whom shall we go?
you have the words of eternal life. Amen? Amen. That should be our response. Number one, Lord, where shall I go? You have. You have. Amen? In the beginning was the Word was with God, the Word is God. This is the Word that He's given us. The Word of the Lord is sufficient. It is enough. No one else has to tell you anything plus. The Word of God is in your hands. Amen? But He says in verse 69, not only whom shall we go, you have the words of eternal life. Also, we have come to believe. This is Simon Peter. We have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Wow. Amen. Huh? Amen. Amen. So, ole fai ungo le tato mata upu le tai ale nei. Ole tali Simona Peteru. Wa ia mata wo iai, o lo ia te oe upo le ola. Wa mata tali tonu foi, o oe lava ole keriso, o le alo, o le atua, soifua. Ai wha utai le wha maunga Ioane le apostolo. Mana ia pia na ngata I ngā le tusinga le mata upu le ono a. Ai na whai wina le whai upu e fitus fulu, man fitus sumatasi. O I tātou te iloa ai, a le matautia o le iloa o Yesu. But mai le fitus fulu, man fitus sumatasi. If you can all read 70 and 71, and I'll read it out loud. 70. Ua tali atu Yesu ia te ilato. No o le whiwhiria ea o tau e toa se fulu male toa lua. A o le tasi o tau, o le ti a polo ia. Ua whetala ia tuai o ia ia yuta le atari o Simona le sekara. Awa o ia o le a na whaalataina o ia. O le tasi fo I lea, o le toa se fulu male toa lua. Amen. O le so'omoni, Simona Peteru. A le so'o na tuua le mafutanga ma Yesu. O yuta le sekara. Yuta lea na iai fatasi ma Yesu le tolu tausanga a. Tolu ma le apa tausanga. Yuta lea na wa aia wa venga. Yuta lea na muli muli ya Yesu. Ai peitai. Rona loto atoa saile wa ainga lea na mua mua a. Rona loto atoa le sa mafuta I o ia e wha mai na ona mata I wawenga ma whainonga. Wha mai na ona manao iai ai le talitonu I le I whaola. Na manao le maalosi lasa ia Yesu ai le manao ia Yesu. Na le taliaina I yuta le siekara le I whaola. Amen. Amen. So e wha manatu mai e a te I tātou le tai ale ni. O le wha maa losi ina ia vea I tātou ma so'omoni. Tali atu I tātou I le ali I whaola. Ai tātou te mata I fo le mata upu le mai loa ai. O Yesu lava o ia o le alo le atua. Na te sila fia mea uma. Amen. Amen. So tau ina ia vea le upu le atua. Ma whamanuanga I lo loto I te aole nei, ia e alu, ma ia lui le upo le atua I lo loto, ma ia matau na fesili oi lo, ia oi lava ia, po au ea o le so'oboni a, lewa o malama o le winga o le so'oboni, ma le winga o le so'o e alu, ai le tue muli muli a. Amen? We can ask ourselves the question today that we can be challenged by God's word, that are we a defector? Do we abandon our faith and our walk with Jesus, or do we become a true disciple and declare that He has the words of eternal life? Tato tūlai mai le nei tai ao. E puna le atua mo tatou, e tatou o atu I luma le atua le tatalo le nei tai ao, o le ao whaia le te talo mō tātou, au e mo ini mai e o fofonga, whataitai mai upo le te talo o le au whaia, ai a mea lava maau lava te talo I le nita e tu ina tu ailo loto I le atua ona o lana upu, ua tātou whaanongonongo nei. Tātou te talo, whataitele ta mā, I lau upu I le nita e au,
whaalongo. A o o mai lawa fionga. E tusa ma lo fina ngalo. Tama. A vea au. Se soomoni. E whaapea atu ai. O o tali tonu. O e lava o le keriso. O le alo o le atua soifua. O o tali tonu. O lo ia te oe upu o le ola. Tama. Talia mai a unei. Whaamangalo au. Ia o wola mo oe. Ia o waso o tutoe. Whaaftaitele i loa lofa mai. Whaaftaitele i o a ao. Labia ina lo wola. Tuina tuai lo wola mo oe. Ia so uma o tutoe. Whaaftaila upu. Hawa o mai a te au le nei tai au. Malosi ai lau savali. A o whaataritari atu. I le toia fio mai vi Yesu. E ala tuai la te talo. Nei maso o mai o whaavavau. Whaavavau lava. Amen, amen. We thank you, Lord, because you are good and your mercies endure forever. We thank you for your word that continues to be a lamp unto our feet and a light unto our pathway. Lord, we pray that your word becomes a seed that falls in good soil, in the good soil of our hearts, so that it may grow roots, that we may be rooted in your word, that it may bear fruit useful for your kingdom. So we pray this in Jesus' mighty name, and we will say amen, and amen. Yeah, whamanutele le atua, tuna tu tatu tama,